حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن في الحلال غنية عن الحرام ومنجاة من العقوبات والآثام. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. في هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاثة أقسام وبين موقف المسلم من كل قسم. haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala o jomiraɗo meɗen waɗanɗo en ɗi nemaji ɗi kontatako ɓuri mawnude majji fof ko Allah hokki en ko nemaji ɗin fof ko koko wiyete l'islam ko nema tawa nema hay goto ɓuramo e nemaji ɗi yo Allah duumin en e hoore l'islam o ƴettata en hoore l'islam haray ɗen seeɗo kanko Allah ko goto o mara kafe diɗɗo nelaɗo sallah sallam ko jiyaɗo Allah o kamɓe woni feññinanɓe en feññinani mofte maɓɓe ɗen ko harmi kon e ko dagi kon en torike Allah yo Allah juule maɓɓe hisnaɓe kamɓe sahaba e maɓɓe ɓen haray ɓawo ɗum ɓe yamodiri ko Allah e nelaɗo yamiri en kon hulugol joomi meɗen ka kene hulamo ka gundo si ɗum waɗi haray neɗɗo malama
kala tawɗo so weddike o suusata bonnude haray on ɗum heeɓi malore jande. ɗum noon anden ko dagi kon ɗum yonay neɗɗo on gay e ko harmi kon. so tawi woni o hulay Allah e ka wirni, o hulay Allah ka kene, o hulay Allah ka wirni, haray ko dagi ko yonay mo gay e ko harmi kon. haray koko dagi kon kadi wonta sabu ko dandata mo lette ɗen, ɗum ka dandata mo gol bakkatuji ɗin. ari e mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonɗo ko sahih Bukhari e ko sahih Muslim. kañum oɗo sahabajo o maaki o nani nelaɗo Allah on hiɓe maaka ko dagi kon hino feeñi, ko harmi kon feeñi, hino hakkunde ko harmi kon e ko jilɓi. anda kon ko jilɓi ɓuri heewde e yimɓe ɓen. kala rentiɗo e ko jilɓi kon haray o dandi diina makko kan, o dandi teddungal makko ngal. yani so tawi o ɓattaki jilɓuɗi ɗin, diina makko kan hisay, teddungal makko ngal hisay. kala yanɗo e piiji jilɓuɗi ɗin o yanuyay e ko harmi kon. hino wayi mo neɗɗo gaynako aynowo na'i ma aynowo dami ma aynowo geloɗi, hara no woodi kadi ñamata kono no woodi kadi duwaka yawde sago ɗi bonna. masalan si goɗɗo yahi ka burure aynugol nayi, tawa woɓɓe no remi telen ɗon kono nawiɗi yaw ka ngesa, koyɗi ñaama huɗo e haako kono nawiɗi ka ngesa. joni o wedditiki haaɗi yahi ka ngesa, ka o ɓatti tawi ko ɗi buyi o wawata aynude ɗi fof, neɓata hara ɗi naati ka nder ngesa. haray noon ka aynowo ɓatti ko haɗa wota meme ko wo o memoyay ɗum. haray noon ka lamɓe ɓen fof no mari ko weddete kon zone réservé, ko goɗɗo laamu ngun jeyi wona ya a memo. haray Allah kadi ko tawi e ko haɗi kon wota meme ko harmuɗi ɗin, ko harmuɗi ɗin Allah haɗi wota meme. sen daari dagiɗi ɗin e harmuɗi ɗin ko harmuɗi ɗin fanɗi. a konta 99 dagiɗi. joni si an o 99 tawi ko kun haɗa kun ɗo woni ko memata, harayan a hulali Allah ka wirni. kamɓe nelaɗo sa sallam e maaki haray hino ka ɓandu huyre, ka nder ɓandu no toon huyre. si nden huyre moƴƴi haray ɓandu ndum moƴƴay, si nden huyre boni haray ɓandu ndum fof bonay. haray ko ɓernde nden, si ɓernde bani adama on moƴƴi haray ɓandu ndum fof moƴƴay. kala no ɓernde neɗɗo o wayi ko ɗum feeñata ka kene makko. kala ko waɗɗa e miran ombuɗa, waɗɗa miran on ha heewi, heewa ha hibba, ko woni kon ka nder ɓernde ko ɗum ɓasata ka yaasi. haray e nder oɗo maako nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe sendi ɗiɗo maakuji oɗo maako maɓɓe pecce tati. haray e kala feccere no woodi ko honto julɗon duwa wonde. julɗon hara no mari place. e gandi julɗo kanko himo serti emo wona julɗo. julɗo kañum ko honno wayi ko si a humi dammol a waɗi ɓoggol, yata ko ha ɓoggol ngol gaɗa haray ngol dariki. amma so tawi wona julɗo hara kañum humaki, yahay ka faala accay ko faala, ma so tawi ko nafiqijo. amma siko julɗo wadde ko honɗum o duwa accude. القسم الأول الحلال البين وهو الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمكاسب وغيرها مما نص الله على حله ولم يرد دليل بتحريمه فيبقى على الإباحة. هذا فكر رنندن وكو داغي كو
ɗum ko kala laaɓuɗi dagiiɗi ɗi immorde ko ñaamete e ko yarete. hay gooto tawata goɗɗo hino ñaama maaro ma himo yara leemune ma mo ñaama banana ma mo ƴakka mango o suuɗo kala tawɗo a jogii ɗum ɗo haray a wawata dogitude e mum suuɗa inna hersidi e mum. kono no woodi piiji goo toon si tawi mokko ba yiiɗa jogii ɗum a yiya goɗɗon dogida e mum ma tama ma suuɗa ma suuɗo haray ɗum ko ɗum hani accede. haray wiɗen ko laaɓuɗi dagiiɗi ko ñaamete e ko yarete e ko ɓornete e ko resete wona sonnaɓe ɓen ni hara koko dagani on tigi kon. hara ɗen anndi ɗon faljireji jande no wadde ka dese ɗuuɗuɓe hara ko jom baba ɗuuɗi fota noon a nana e mawɓe goɗɗo nina menen ha ɗo min joɗɗinimo edda hara moɗi makko no ɗon himo wuuri himo selli o woɗɗa himo wawi yiidede ɓena mene min joɗɗinimo edda goɗɗo goo furto to inna edda o lanni ɓen awa edda on ko lebbi tati haray edda ɓe anda noone edda en andi edda ko façon ji nayyi gotel e façon ji nayyi kamɓe watta ko ina ko ɓe lebbi tati ɓe joɗɗinamo lebbi tati no gasa hara edda o lannaɗo si edda waɗano déjà hara edda lannaɗo ɗum kadi hara na edda few so ɓe famodirino e makko hara ko ella gasirayno noon ko noon ɓawona ɓe famodira few min joɗɗinimo edda goɗɗo hara jombama. no woodi woɓɓe goo o jomboɓe goɗɗo e hoore edda ɗum no waɗa ha saabu andugol mankugol andugol jomboɓe ɓen ma resinoɓe ɓen. no woodi woɓɓe goo ɓe andu ha gorko in ha awaɗe ko o mo jombuɗa ɗon ko ɓeygu am mi accitade o wonday on ɗon o jibinanamo e hoore ɗum. donc haray dese ɗen no hani darede moƴƴa darte ko noon kadi laaɓuɗi dagiiɗi ɗin ka faggitande kala kon tigi gollata o ndaara o tawa hara ɗum no daganimo hara ko heɓoto ɗon kon o ninsidoyta e mum immorde ko Allah addi kal Qur'an ma hara addaka wondema dalil ɗum ko hunde harmude kala ko laaɓi dagui kon haray a sakkaka e mum. joni son tigi atti ko laaɓi ko dagui ko yani ko harmi kon haray wona e faljere. alqismu thani alharamu lbayin وهو الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمكاسب وغيرها مما نص الله على تحريمه أو كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والزنا ونكاح المحارم والربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل والغصب والسرقة والظلم والرشوة والغش والخديعة أو أخذها بالخصومات الفاجرة والأيمان الكاذبة وشهادة الزور إلى غير ذلك من أنواع الظلم. أري بسفيرو هرمو الإنسان أي مجي كوبيتي كو هرمي كو كلا كو سوبي إمورد كو نيامتي كو يارتي كو بورنتي جوني نوودي يارتي دي بوي وانو جلو نو هراي دي هرمي يارغو هرمي را فاصون دي هرا هول ندن تيجي كو هرمونde wono beere nden e kala ko iwtiri ɓaawo mayre ko waytata wa mayre hara ɗe nganndi ɗum noon sikki ala hino harmi si jommo yiidama e ɗum o hersida e mum o jaasida e mum kadi moƴƴere makko ala e mum jonde mo ñaw awa tawa teddungal ala e mum. ko noon kadi wono ñaameteeɗi ɗin no toon piiji ɓuy tawa si ɗi ñaamama hara ko harmuɗi wono ko maayi jiiɓi e ko wayi wona ɗum goɗɗum gono toon hara ñaamete on ko dagiiɗo kono noone no o heɓori ɗon hara laaɓa hara kanko jaati makko on ko dagiiɗo kono no heɓori noon hara na laawol ngol newnagol wona noon hara jommum koye accu ɗon ñaamugol ɗum ɗon neɗɗo on mo duwa yondinade ko harmi kon kono waɗoɓe ɗum ɓen ɓe fanɗi hannde haray mo suɓaari noon ko ka o toolo o immo dayi e tuundi ɗum neeɓama yewtede ko konngol gonga won.
o tawa e muɗum harmuɗi ɗin ɓornateriji ɗin coñci ɗi ne wonara coñci ɗin ko dagiɗi kono neɗɗo on no ɓornori on tawana noon haniri hono wiya wasi sonnajo waɗi pantalon o yaltidi e mum ka yaasi yeeso worɓe janamɓe hara ɗe gandi ɗum ɗon harayna ko selli kala sonnajo nandintiniɗo e gorko ma gorko nandintiniɗo e sonnajo e ɓornateri hara ɗe gandi ko hunde huɗande kan ka Allah subhanahu wa ta'ala. konon kadi eko wona ɗiɗo eko feeñi lorra mum wono teewu kose wono beere wono jeeno ngon wono resugol ne goɗɗo tawa ko harmanɗo mo resugol wono resugol hara ko harmanɗo mo resugol wono goɗɗo resa yaaye mum ma nenirawo mum hara ko mo hana resude sifa ɗum tawa e harmuɗi ɗin wono riba on tawata no woodi buy ɓe jaɓali pottade ɗum hara ɓe gollay ka tawa ɓe heɓa e moƴƴa e mum ko feeñani ɓe kon kono hara vraiment heɓe andi ko riba kono ɓe jaɓali accude no tawa e muɗum ñawlagol ñawlora riba kala noon ka ñawliɗa siko ONG on ñawliɗa siko banque on ñawliɗa siko goɗɗo goo ñawliɗa tawa nde ñamade nde pooɗay tono wonande ñawluɗo on nden haray ko nde riba ɗum noon haray wonɓe wadde ɗum ɓe yoɓe accu goɗɗo ko wuuri e hoore tampere wosi o maayi o heɓoy aljanna o andata o tampo goɗɗo ko o wuuri ga o tañƴini himo fowti wosi o maayi o waɗama ka lette ñande wotere o sikka hande o meeɗa ga heɓde moƴƴere haray moƴƴere so tawi no yeeso mayre bone nde wiyetake moƴƴere yo Allah okke moƴƴere anna e lahara ɗum noon no tawa e muɗum wono gollirgol carte e kala ko waytata wa ɗum e ñaamugol jawle yimɓe ɓen e hoore meere woni ko ñawlegol salojo tude ma ko wujjugol ma ko jattugol e kala no on tigi gerde no tawa ɗo ñaamugol jawle ɗen e hoore tooña ko yimɓe ɓe wattanayla e muɗum few kandon ndiji a yey ɗo joni mawɓe goɗɗo no feƴƴina hara himo mari bandiraɓe rewɓe buy hara ɓe worɓe koɓe gooto ma ko ɗiɗi hara ɓe acci galleji buy ɓe acci jawle ɓe acci fayɓe tosoyɓe kono nokkeli ɗuuɗuɗi ɓen fayɓe tosoyɓe ma ɓen bandiraɓe hara e mara gueɓal e fof ɓe heɓata ka galle ɓen makko si tawi yumma makko fatunake wonde hay ka o waala fayda o heɓata tawa noon himo mari gueɓal ka jawdi mawɓe makko ɓen baba makko mari gueɓal si tawi baba makko maayi Allah no jonnimo gueɓal si yumma makko faatuki mo mari gueɓal ɓe gandi no woodi asoba no woodi ronoroɓe furo ajo ɗum si tawi woni an gorko a ƴetti jawdi ndin fof a ñaami ya andu a jawdi a ñaami ko a jeeya a ñaami jawdi hulɓinidi ñaamuɗo Allah holli en kala Qur'an walirrijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda o holli e wondema no wodani worɓe ɓen e geɓal ko mawɓe maɓɓe ɓen acci kon no wodani kadi sonnaɓe ɓen geɓal ko mawɓe maɓɓe ɓen acci kon woni jawdi nin kodi buyi woni kodi seeɗa haray nde toɓɓere ɗo gasa woɓɓe ko karamakoɓe jeeyaɓe karamakoɓe men ñande koɓe yewtanay en nde ɗo fiyen ɓeydi famude wonde noon haray nde ɗo nde famata ko e hutuba juma tun nde famata ko e bayana tun kono noon si jommum andi fi mum ko ishara wonɗen wadde ko sapparagol tun jama on ɓano gasara no woodi wedditiɓe e muɗum haray ɗum ko hanɗo wattanide e la tawde ko ñaama ko jeeya o halora ko jeeya kanko tun no jeeya e muɗum e wondirgol ñaama jawdi ndi jeeya holla doole no woodi yimɓe ɓuyi tawa ɓe hoɗi e nokkure kaɓe jeeya leydi ndi nde wona kamɓe jeydi tawa ko leydi jattandi tawa koye ndin leydi jattandi ndi annduɗa ko ɓa ko ammarno doole ko kaari marno gonga on gerdi o yayi ka ñawore a ñaawi a yeeni ha a hetti ko a jeeya ɗa andi ko kaari jeyno tawa koye ndin leydi mayata waloɗa ɗon iɗa girbude ɗa andi leydi ndin ko jattandi ɗen andi so tawi woni neɗɗo enen ɗo fof en hawtiti en hutike goɗɗo
kono kanko hara o bonna hara tañƴina tun himo bonni taw a bonnaali kanko imo hooli hoore makko mo anndi o bonna so hooti o ɗaanoyto o waaloyto o ɗaano kono so tawi neɗɗo on tigi hutike hoore makko o ɗanotako donc haray kala annduɗo no woodi ko duwa jonnitude e haqqeji jama on yo o jonnitu hara o geraali o faati hara mo jogii haqqeji jama on فالحلال بين كل يعرفه العالم والجاهل ونفس المؤمن تطمئن إليه وله آثار طيبة على القلب والسلوك وله فائدة صحية للجسم والقلب لأنه يغذي التغذية الطيبة ويقوي على الطاعة قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وموقف المسلم من هذا القسم أن يأخذه ويتمتع به من غير إسراف ويتقوى به على طاعة الله ويشكر الله عليه hara ko laaɓi ko dagi kon fopp hino anndi ɗum neɗɗo ganndo hino anndi neɗɗo mo jannga hino anndi ko laaɓi kon ko dagi kon no feeñi ko harmi kon no feeñi haray ko dagi kon wonki neɗɗo on deejay e mum hara sa ñaami ɗum ma ɓornike ɗum ma a golliri ɗum hara wonkimaki no deeƴi hara ɓernde ma ni so nde likki ƴa hara wona ɓernde ma nde walaki andi neɗɗo no fela hoore makko ka ɓernde makko hara toujours ɓernde ma nde golma daari komo huuwi ɓe hara a huuwi wono wirɗen noon naane ka dewle goɗɗo woɓɓe goo no woodi ɓe faɗa faljere ko ɓe woni paykum ɗon ɓe murtina sonnaaje ɓe wonda e makko haa ɓe jiidoɗa jooni noon ɓe jiidoɗa haa fay ɓe janɗa tawaange o waawata seedude hannde kadi muññoɗa ɗon haa so a inni yo yaltu fay ɓen tigi nambinte jooni noon ange o hiɗo wondi ɗon ɗa anndi tigi ko ni jombindirno ɗon tawa ñande o ñande ɗa gurmande e ɓernde ma ɓe mayna ɗon ceerno kaari ma oustage kaari ma alaji kaari haɗa anndi ko huwunoɗa ko ɗum no naaña kono haray ko honɗum waɗi siɗen sappade sifa ɗi piiji ko tawi goɗɗo no woduno fajunoɗo gera hara fatudali e faljere nden attaibu min adambi kaman la dambala kala faljuɗo waɗi bonni ka Allah subhanahu wa taala so tuubi wawa so bonnano yo Allah jaɓan en tububiyeji min ɗin ɗum noon si neɗɗo on tawi o yondinori ko dagi ko wonkima ko kin deeƴa e muɗum waɗanamo batte moƴƴo ka ɓernde makko e ka jikkuji makko e ka cellal makko goɗɗo no moɓa ɗo jawdi ɗuuɗundi tawa ko moɓirandi riba ma ko jatta ɗum ma ko wujja ɗum ma ko kansa ɗum moɓa ha gayna tawa ndi jawdi ndi mooɓo heɓa nawnare tawa a ñamata hande kadi ko ndin ɗon moɓira kon tawa hande kadi ñamete ala na haajuma wuura duuɓi heewuɗi hara hunde ñamete fayda an a naftorta hara hay sonnaɓe e haajaka e mum iɗa renti yawdin ko an moɓunode joni noon oronɗo ɓen kamɓe si ɓe anda ɗum kamɓe hunde fawakiɓe ɓe rona ɓe naftora a wona maccuɗo jawɗi ndin hendoyoɗa lette ɗe yo Allah damɓe hen ɗum noon so ndigi tawi nguure en ko nguure dagiɗo ɗum waɗa e batte e makko o heɓa doole rewgol Allah subhanahu wa ta'ala so ndigi wurori ko tawi ko na ko laaɓi hare ɗum woni ko sakkimo e dewal ngal Allah noddi nelaɓe ɓen o inni ono yo nelaɓe laaɓe ko ñaame ko laaɓi ko dagi gollon ko moƴƴi ɗum ko honɗum holli si goɗɗo ñaamali ko laaɓi ko dagi o wawata gollude golle moƴƴe ɗum wawa wonde non haray ko laaɓi ko dagi kon julɗon kon ɗum hani e ɗum ɗon ko yo ƴettu o naftora o gollira ko alda e fantingol si julɗo heeɓi jawɗi laaɓundi dagi waɗu galle labaɗe hoɗa e mum wala coñci moƴƴi wala otowal laɓangal ɓe gure ma nden anda ɗum ko hunde ɗaɓɓirande julɗo nafira siɓɓe ma julɓe ɓen haray ko ɗum julɗum hande e muɗum o yetta Allah subhanahu wa taala aqulu qawli hadha astahfirullah wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فبدل اتقوا الله تعالى. وموقف المسلم من هذا القسم اجتنابه والابتعاد عنه. والحرام البين أيضا كل يعرف الجاهل العالم والجاهل، ونفس المؤمن لا تطمئن إليه، وله آثار قبيحة على القلب والسلوك، وله أضرار صحية على الجسم والقلب لأنه تغذي تغذية خبيثة. وموقف المسلم من هذا القسم اجتنابه والابتعاد عنه، لا يدخله في ماله ولا يأكل منه ولا يلبس منه ولا يستعمله بأي نوع من الاستعمال لأنه مأمور بترك والاجتناب وعدم القرب منه. haray ko harmi kon yetti Allah subhanahu wa ta'ala andu woni kadira sallallahu alaihi wasallam. haray ko harmi kon no feeñi kadi neɗɗo gando no renti ɗum, neɗɗo mo janga no renti ɗum. wonki julɗo on deƴƴata e mum no mari battane bonɗe ka ɓernde on tigi e ka jikku tawi nguure on ko nguure mo yettaka, haray ɗum battinayi e neɗɗo on. so fiyon ɗum haray nguure o wona yettiniɗo. en daari wono yaroɓe beere ɓen ɓe heɓata cellal, fimowo drogue heɓata cellal, fimowo cigarette heɓata cellal. si goɗɗo yetti kama ɓe no selli, haray ko ɓa a anda ko ɓe rondi ko, ɓe e muusu ɓanndu seeɗa tan. amma mo ala jokkude ɗin piijon haray kanko mo fouti. haray julɗo on ko yamiraɗo tertagol ɗum o woɗɗito, hara o naadali ko boni kon e jawdi makko ndin, o gollirali ɗum ɗa ko yamiraɗo pottagol ɗum. القسم الثالث المشتبه هو ما يخفى حكمه على كثير من الناس فلا يدرون هل هو من قسم الحلال أو من قسم الحرام، ولا يظهر حكمه إلا للراسخين في العلم فيعرفون من أي القسمين هو. وهذا مثل المسائل المختلفة بين أهل العلم نظر لاختلاف الأدلة فيه وحاجة إلى نظر دقيق، ومثل الاختلاط المال الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييز. haray feccere tataɓire nden ko piiji jilɓuɗi ɗin, ɗum ko tawata kon no suuɗani neɗɗo yimɓe ɗuuɗuɓe tawa ɓe annda ɗum ko dagi ɗum ka ko harmo ɗum. hara feeñantaɓe ɗum, hara ko wawata andude ɗum ko jannguɓe ha luggi e gande jane ɗen ɓe wawata senninirde. wono misal jillugol jawdi dagindi e jillugol jawdi harmude. mooɓa ko harmi ha heɓoya ko dagi, tawa ko ɗum ɗon fof an joguiɗa, wona noon ɗuuɗa e junngo ma ndin jawdi ko honɗum woni ñawore mayre ɗo. a mooɓi ko dagi, a mooɓi ko harmi. joni noon haray ɗum ɗon ko karama koɓe lugguɓe gande ɓen an a wawata ande konno guerdata, amma karama koɓe ɓen kamɓe haare ɓe andi. ma wona honɗum jillugol ko maayi jiibi e ko maayi jiiba, tewgol jille ɗum kadi anni ko jiɓa e jano konno guerdata. ma goɗɗo no faala ƴettude sonnajo, kono sonnajo woɓɓenno ha biro o ɗo muyninno o, woɓɓeyna o muyninano mo, tawaɗa falamo ƴettude. kono watta en andi si yumma goɗɗo muynini goɗɗo, ko wiyete ko muynan, o muyninimo, naade o mettu ɗum, hara o muyni yeɗɗi fen, haray kamɓe ɗiɗo ɓe woni bandiraɓe. ɗum waɗi kano yumma fayɓe ɓen ɓe rentina ƴettugol bobo goɗɗo muynina ka yiya o muynina bobo goɗɗo. donc haray ɓe woodi piiji jilɓuɗi hara andata ɗum si wona lugguɓe gande ɓen. haray julɗon ko honno warrata ko yo lando janguɓe ɓen si yo anda. julɗo ko honno hani wonirde ko yo jangu, yeru ko famali o lando, hara o gollirali angal gandal, e torki Allah subhanahu wa ta'ala, hokkuren ko laaɓi ko dagi.
jawle men ɗe mi torki Allah yo Allah waɗa barke e majje marɓe jawle ɓe yo Allah ɓeydu waɗa barke e muɗum ɓe alaɓe yo Allah okkorɓe torki Allah surro en karna surro en kala hara torki Allah subhanahu wa taala Allah waɗami barke ɓe goreji men ɗen yo Allah okken ɓuttu ɓernde ko aduna o kala hara o torki Allah subhanahu wa taala ha kanko foɗi en tormo o jaɓay o firtata foɗore mi torki mo ɗo wondirɗen ɗo ni hawtoro e nikal janna makko firdaws en اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا جاهلا الا علمته ولا فقرا الا اغنيته ولا اسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا لا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا